na oko son lo to ebolo ochi mu efe ofeche ke wete ifiji wuji ashishi wotu enu ko sanegbo nyoko e oshira ko ni nakowo yesu omo ke mobo na lehi wo egbele wo nwene hu yehi wale to enjole ke mi shemi okeshida kple ba hale safu ehoa oyira don ara na kle henye nuo ejo gane ise ochie wo mu oni kanemona ni ara afi ni echo lo ano ebo ame ekewu na agba ni yo amegbanshin lemi ko na chewu ni abile no nefe ni ke isake akpalefa ni akpalefa ochine wo ba cha ni kanemono ke yicho ete niji akwete akwa ye kaka pempem ajo shika inshona shiponji imagine ke shiponji ni wo ke fufo ho ya meno shipon ko ni sable ma eji me ye ji afun here mene echo shipon ni fufo ke wo ho ye no ha me fe kaka pempem kan shiponji ke amemi ko hayi ne ano ni be fe be che fe mamoshi dasa ke ameno ba titiri from ni moni le shipon he nuchumo ni ani na hu hie kon no ake enaje ehi akrowa na ka gbewulu ni achon no ke ya jajinwuji enyo ni benke lehi choku ko kan gbe to ya akrowa mi ni da lebie ba no blahi na abu mama kuntan na tra choku eno ni twapia mamofen mo na ni akweme ni ya keme ni ba ni chumo bemi shimo o sheku yeli ke fe oyeli fon jin son peshame tojo bo mo adesajo mo fe mo ni ba yen ke chon gbe no ke ajira eko no jana nuko akeye beni aje akwete akwa kete kaka pempen akrowa onupa ni ani na ejenji na tebuku boni na tebuku chonya akwete akwa he ha o ke gbe kan bifa na enye jofo eshinlete heko na eku ese ebe ko na akwete akwa na tebuku menyo blanyo na ehineke ni ina eituto hekra boni na tebuku fi oson babo enchoniku dolo ahunto femo ni eke ora bono nkele baba ha ni wo boe mewogbe konu wo sheshian konu awe ehenya mojugba o ka gbana hani manye ehefi o shinshe minchon ni nle akenme na ba kra na tebuku keketohe fese na tebuku batachoni ni ka akwete akwa ya kaka pempemi ke ba krowa ton ke ama akwete akwa shinle he shinashi na tebuku ke ni akoni ya ngoshika keba ni akaba ochoni che nyomo newo nyehi ajachun eje mohe ete ibadon ke ashi aje ajachun efe agbena akwete akwa hunle shin agbe koni e achele keba heni ana beni akwete akwa shue yi mbo na efe ina na tebuku shin agbe pe keke ni asafo nupa ekume bachonje nke ho beni sheje akwete akwa chibenkele na ebilake ani elechon lo na tebuku shin alo beni akwete akwa na le ake na tebuku po eshiele mumu ake ekechon lo he eba ni moni ewa na ebi ole ni ekele efe ehie ya afio okumoko eba kwa eke nga ke bi aise oblahi efe trachokwu eno amemi nkwa ni njoli mo ataklote hu ni jo asafo npa kule ho keke nefu akwete akwada ataklote ke le chonlo ni obi eshine ni eba ke mi po ake chonlo akwete akwa eba beni otale lo akwete akwa ke mintale fio awoko choniche ni ke mi ba anyomo ni eke ya ngoshika keba woko ehin ahun krana osusu eshin agba ochon mi po keke kun mada oshi nakai eke shika bako nete momi wote ni yani nale o fa ene boji chon lo be ataklo te bi akwete akwa neke lenwe to ihan lake min ataklo te ke sana ko wampo mancha e bacha mi ni ya ne shinwote nuwa na enena dani ma asane ehi ataklo te ku ese ke chon lote na tebuku shia bena me ya
na taburuku eje momi eba ewo kan agbosoko emehie eke nga ke bi amemiye nkane ampeshi ke hedo ni triwo ko bemi nkra na taburuku ingwe nigba amenope keke neke na shishwe mo bon wie mu eke chonlo akwete akwa ka awie krakra mfe fompo nehi omi aka fukra chonlo ka ta klote asheshia ni Abraham sen keke ni ameho ametrashi na taburuku kenga ke bi ba yeni ametro twen dan de babo chonlo akwete akwatwe akwete akwa ke sane ha ta klote ko ne she chonlo na taburuku den ake chone che ne ke la ke e ba ko shika e hanle itashi emela ahụ ya gbene egbenla ahụ to femo n'ojino ne ka ta klote ba ko ni ameba na lake tete shigbomo mta ya na taburuku tashi ahụ ehu ya mumo mieke sane ewe hamipa asafu ebeshika ni monito asafu eshika ahụ be ifangbe fio ni mihu ni bia me ewe hamipa chonlo akwete akwa ani onye okela awie ni hamigbi etenko ni nke shika ahụ n'oke majile chonlo na kwa awie kra na ta kloteke kwe na taburuku osane ete abachu awie ahate ani oba ka ewa ke uta oshika awo chonlo choniche nyomolo ni oba ka emi ake eba keji oha wole ake awoko choniche nyomo ku ata ko chomo he aha kolelolo bife bi osmo no hwe wo hiashi keji okomo bo asafo no yo hegbe no fi onu no osmo bono ba fe le femo ni choniche anagba ya chonlo akwete akwa ke ata klote membotu elo able na egbi momwe agba ehi akwedon chonlo ke fonshi momo ake tomo ji no na ke we pleko hikra na ewo makpa fa mo nko ni onatwi no ngme he ni okele nye botema ni wo choniche gbemo ni ya ija ke nna ake jemina ata klote ke ora hani nkela awie fio naka ni edi hicho ifi otomo na asafo le eke nga ke bi pebo egbe eji we asafo emi no fe no eke nga ko mekeke fio we menehwe eke we fe no kunuko be amrone keje manche je nya ye gbeke kwa mi ansasa na ehiwo ni ora na ewa mi na efi aka nkele anye ke bakwe ile aka awoko nyomo lolo e ba po be fe bie osmake ogbewo heguo ye gbo ahie chonlo akwete akwa na ake sane ba fe be eja ake asafo no kwelo ni jina tabuku teshin ka blomo ni na wabdenche mewo chonlo akwete akwa ke chonlo na tabuku ka wie kra ni ka blo hu nto na ake nka ta klote wi ake npale fashion agbene hegbeni eya enyolo mewo menwo he kra esro gbehe ni makpa ofai no ka hre no kra kejibo no ke mi momwe na kan no susuo no e koni maya na choniche mo ata kloteke dabi chonlo akwete akwa no nipo na eyo na ba ka mi ha na ka mi ejeben aka ngmene wona gbo ewote shikula no na ba nese na etensane chonlo na taburuku bon ewa be aminkumo ka nyonyo jan shishikpe mo shi eke no kodon no ni keke ni eke chonlo akwete akwaji e pale fai ni tamobo na ekele wie momwe ni e akpa choniche fai ni ya dan koni gbi etense eke shika aha le chonlo koni eshe choniche den she klote plan ke na taburuku ata moko chomohe koni ake ha oblanyoe neke be na mie na taburuku eshin akwete akwa ke che klote etese chuemi ewetwi agbene akwete akwa pata che klote kejepo kona me na choniche ke ha shika hiwie mo chiche klote emi ya eke na taburuku ke nga ata shika aba wo blanyo egbe niwo akwete akwa ke che klote hie wie mo no ntamo ato mo taflache che klote shi chonlo akwete akwa kra akwete akwa me ahụ chiche klote ba kra keke neke na pe chun ehekete na ehie fe le ya akwete akwa ye ko gbiko mepo ya kaka pempem ni no na eke bon pe ne akwete akwa pa helio kete shia
ne anya moshi ike wochoni chegbe ni ton ni amete eke nga ke bi ebon ameni bi asamo keshimamo yeshia beni jeke na amesa no fen no amema imahe ameni bi ato ke na agbepe keke treo na chonlo na taburuku eba ke hewie mo ho chonlo akwete akwa ejen lo ebo ebigbe kan biye o miaka fu miaka mbakwa ko yise kra onna no na ataklote ba chire mi mene ye bodi encho hie mana mi nuchimo abe akebo ewatamodade mokomoko ehin ke ha me be fe be jana saneko akaye ohe ni obane ne ke so obana chonlo mo se no obaye ne ye na ne me gbohin ko me ye ma ni eduebo ewa meme momo yohe newo mie nsane iya ase ni yo no bane okwo he no jogban yo blahin ahe bodi enche o manyose obaye ne shi egbebobutu e o mambia mi ni gbeme momosa ame ichonwa newo ara akwete akwa ka mo owe nelehi no kwa mojogban no wona ba na enye ke na jine eke icho enye kete na taburuku dan wie moene chonlo akwete akwa nga ke ula oiradon amna monika omo hisane nwe nkele ba wie ko nele na jinfamu ya manen eje ake kedi deje famimba na eke ake ba hemiye anukwalen kula benemba bia momo shi oblanyo ko ya manen me ni lehu eke nyenye ntwibo efe enuchumo ni bele oblaye son keke fitio nisane enine akpaye wo manen me manche ngame komino bele afo chi eteke fason ne no mi wo hien lolo na agbeko na ne na taburuku ke aw te baleten ni ajeshi fon ne chonlo akwete akwa bi ete nu ewie lolo ani oblaye be ma mi no tafra che chonlo na taburuku ke ona be ni no ni o mi la jake gbogwanyo ne de yen no ko fi ohiwo bele ebu mokomoko ha no ko kra wo ba chonle no ko nekwe wo ha le pan ble o manche je nje mba ne yesanehi achi ato wo gbeke nmejeje eke ye odasefo yesanehi ni basmo ne chame ne wo ahalebe ne achame elema he ne bata keji wo ha honle ke itentwe fe beleje wo kaka pempem bini na taburuku babon kaka pempem asafo ka asafo no pa hewie mo ke ha akwete akwa gbomo ni ba ni je chere ko ino ma na asafo ka asafo no pa ja obe henmoni da no ba anyo ka me ahishi na taburuku ke etenu eke keji ni chumo ko eba ya asafo emi ta ke solemo tun he ko samo lo emi shamo alo school tun ami shamo neke no ya bo asafo no pa amane ko ni ahashika ni ake ahe ni bie ke ha no chumo onam moko ni ba afoda mo fe mo esu ehe ketashi kejo ko shika fe no cha me ko ni ababo akonta hu aba fe keji ofe hu no hu aba abo enumo kese nyemu ake ni chonlo lo asafo no kwelo ne ba ne ebo asafo ehe modern ye gbeko no kra afe na wolegbe ne ya oshika son engake ajano no ewo no bane kwamo he no jogban ya asafo mbi ahe eye mi aka nje manemi ni nweku me ye manemi mo shimi de nche nle ake abeta o mi papa chonlo akwete akwa daleshin ye wie mo ke chomo ke ngawo ehe no se na taburuku bilake ani hogba ibanye asolumolo bana fe ni ikela chon asafo mbi shi akwete akwa to he ake no na ka fi ehe fe ehe shimo nchuchu isake ikela anga asafo nupa ke ma he na no bi edan shikeje ba ke solimo chuemi dan asafo nupa hu ke ma onupa ya nale lo ame ya nu he ake eba ma na mi ike ame ba chuni efe la ke efe ojugba ni echon bule ke wo fe hu ena ewo le mo esusu he keje ba na de kan ona ikela ya anga me ya me shian dan na taburuku batashi shue yinsan denche ya jo beba jo ena boko me na efi okra na agbe eke mi ya sanhe koni ma banu wote
Yo, ya no ba, chonlo akwete akwa ke. Eche pi kumo neba, neka akwete akwa ke ingate man. Amete ame anga meni sake na tabuku ka me anga fe. Shemu kume pe ni jashali. Na tabuku ka chonlo akwete akwa ake. Shemu kume ni sake ikela anga le. Shinaka ngbomo ikele begbe papako. Ninu ewo enyen ikela ya eshia ni anga le. Amechocho he ahunwe na agbe ibalake chonlo akwete akwa kenga ba ya shia dan koni chonlo na tabuku ata omoku abahame ni ame angale be mi na yo ne je na momo ni wo bela jaje chere dani ashale shia ba hin ya kele ngamo biye temba ho ni na tabuku eba fo sane mi nkra akwete akwa te shia e abieshi sheni ne sheno Egbasane echon na tabuku nga nile hu no na-eke eji ame ya ashaleshi akoko shike nwewo bele jaijo akwete akwa bilake mami banye ya eshi adon makuke sani ese ejeke nikeji nke mba bobwe bele nu unako ya shi agmeneke wofe niwo ifi omimu ake nu aje ma nkeba ni ha asafu nukwa klote keba ngale le ikele fio akwete akwa damoshi gbasane fio keke na echu ehe ke ya shishiramo ke ya itele ngbe eji mobo sane ake gbeme kome ke Kristo gbe ifun ameno keke shi ameni fe mo ni ye nyangi mo fe woja lo epo anu kwale me kome yo ye nyumo ni chulo ahiake nyumo jamo ni emakoshi papako ye woshipon neno ne je shielo awuye lo osatofoi me ahia nkwelo ke fulo baba o niyo wasafu ya mi ahiwo ameshi osani papa shi amede nche amehe ameye kapla agbute chonlo asafu no kwelo tamona atebuku ni damo osofu gbehe kele die nche isafu nyomimbe ekele etwa asen ke ingake bi fe ni no na jambo ni sake efe amehe gle ke hia shishimo na atebuku ke ngamakuna ni gbofe gboni ameba na le ja amebola amane ona ye na atebuku ni fe mo ni ame ake le di enche edwen eha ehe engaji mo ni fi ono fe no ke ha le beni akwete akwaku ese ke ba le di enche shia cholo na atebuku ya je se momo kesane gba ho ni eha akwete akwa nga anu ni nkra no ni pe no nu okejo yo na ji nakai lele na pepe yo ebua he ha le krakra na tabuku hingwe ni gba akwete akwa no pe keke no bilake boba ne ona bone tomie ha ngmene keje hwane ni wo pa school nu tetepo ehin ko mie konumo